Obuno pila TTDC o tipra motha kaplai ingmani yagulo joto MDC rongno MDC Development Fund rijakmani taklai bishu no puila MDC Development Fund bai joto MDC rok jani bataimani amchayo juda manai khani bagmani logi luku chubamung samung batango sekangi phailemani mangpli srangsalo atang butang bisingtino Wakinogor Burjungnogor ADC achuk thayo keplaingnai MDC borom gunang Runel de Bormani chaitung mungbai bini MDC Development Fund bai Wakinogor Burjungnogor amchaini Kirton dol kailai pandawo khamtamnai dol juda church tai siklarokno thungmungni mani yafarjaka naithotok kaisa pandani bisingtei pandano chati kathar muchungi chengserikha Tipra mothani ojama bubagra Produt Kishore Manikya bono karibo juda manikhani bagmani tangbo manjakha amcheni MDC TTADC hapangni EM borom gunang Runel de Bormano khobui hodani samung tangnai rok asalo Wakinogor Burjungnogor ADC achuk thani bising khobjaknai juda kamini kirton dol kailai bari khamtamnai rokno yafarjakmani manikhani mangpili Khatung khajake kasai phekya chini koktuma naine di tinini chini koktuma Burjungnogor Wakinogor ni bisingo khobjak Lekhunga Sosindro Memorial Community Hall sini je Burjungnogor Wakinogor ni je MDC Fund by singoro musical instruments and sport goods ini baglekha haikeno o financial year ni abulo pila bag MDC ro singjoto fund mano committee promoter tom BJP bubagra leadership bisingti bosoro 50 lakh fund manai ombai MDC je kuni ichha samukai mano je rules ni motabik clause to o jaga amna asuk sal romui ADC hapang bibhinno party sorkar asuka taklaino pila MDC fund phayo MDC fund mano bubagra chaito mumbai unke tini singoro 40 taka group kirtan party no bonu je mane set rekha tayom pore band party bonu set je tomoni bonu je tamjone rok joto set dubeka tai indikeno football 200 ta ompore guitar 60 ta guitar joto kamiyam seni girja rongi bagi tai cricket bat ball unke badminton ni racket flower joto bisu tini rijaka te koyekta manei tini joto singribaya amuke kamiyam se thangi singrine jeon khelani kaukta season omo cricket ni season te badminton ni season horot khna baga amuke sing kamiyam se thangi rine haikene singoro prai Burjungnogor Wakinogor 17 ta bisi village committee ge joto 17 ta village committee ni bisingo joto jaga baksa jaga 4-5 ta kirtan party 2-3 ta kirtan party band party 2টা girja 5-6 ta haikene joto amse joto bisino cover khai joto para cover khai reka tai ang koine no medium bisingo je Burjungnogor Wakinogor bisingo je tamsugora bung klayako ba mai angkha bongno tai bimas bisingo singrunai karon ki omo 50 lakhs bising tabuk only 25 lakhs si khorcho khaijako te 25 lakh tongkho haikene je nangkhung jaga tikri jaga tirnai lama chigami kon kiri jaga choling runai of han bai je কোনো samung development hindi imti mani bagjana hindi khaine next to kaite gesa bibhinno okra chakrok saka kamiyam se bekar runan bagi je aid rok ba committee rok no gom bose propose khaide next time bekarai ba bibhinno je nangkungmani samung nangkungni manei kamiyam se nisin ti presado kon lukurun bagi omon buskang salobo singri thane OMDC Development Fund ni bisingti hambai tabuk to ketak mani molok naga thari rogo to tobak mano nung bisiti sar ketak mani komolok bak naga taklai bisi rogo bobo hero nasim to ketak mani molok sugelu korong sing already tabuk calculate khai tawo sini am sayo MDC Fund bisingti bisukla kombol bagna nangno tabuk je kri nu khungo sing bisuk tomo taw calculation choldeng calculate khai tong kamiyam se ni sin chairman rok bor hisab rufaya ko hisab rubeke sing jasak datimal sak sing propose khai o kombol logbo baglaine taisi ani o Burjungnogor Wakinogor singya sing YTF itu the federation bo sara tirpao no
কয়েকটা এরিয়া মেনলি যে করি এরিয়াও जों गोजां मोसौनि कमल बांनो होननानै अलरेडि जों मिटिंआव सालायदों अरो सिनि बुबाग्रा हा बुबाग्रा एबा तिब्रा मथान चेयारमेन सिनि हा बुबाग्रा थाइसिङाव फायि ब कक सावै बुदन खायि वर्तमाननि बागि लांखा ते बिन लगी सिनि हनरेबल इएम सिनि सार रविन्द्र देव बर्मा ताई हनरेबल एमएलए सिनि बरंगना सार बिश्वजित देवबर्मा ताई आम साइनि सिनि लिडार चेयारमैन वाइस चेयारमैन যত হাই মানজাবাইকে হামবাই মশলার দায়িত্বে হামবাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হামবাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হামবাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হামবাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হামবাই গুরু মশলা।